by agrada konfo agrada na wujina waso dem wona dwomahama enwe yi dwamanfo na dwomahama eyi tutu ni no yi dwamanfo ene yenkoto aba ma obi o yi dwamanfo no de akwhwe sequence the Ghana dwapadiga koma sequence sha mame nkasem nkyerɛ konfo agrada sabe wo yo ba besi akora wa wale mako fo ena ni nyina aguo ni yedi kan okonfo a wona ne start akoma dwuma ye fra na kapo wona ne wale ye awade no aguye ufuro na be wale pastor Oduro Eric Oduro ena no so awade no eguye ena ufuro na akofa Miami kuromuni awo US ena wona ne wo fefefe akoda bi ena no so awade no guye ena siama edufudi pe Pastor Eric ena kofa esiama ede ne bra wo sa woni ne nyanyam dwuma ena esiama ede edufudi pe ede nkonkonse ena na wapon Pastor Eric ena ono aba abehye ho na wonyame Psalm 62 verse 11 David se wonyame kasa preko na nimprenu na mi David metie se tu mi nyina aya urade dia na wo urade na adom wo na abetua woni pa bia kasa de enyuma te eti abrabo ayaboy urade se wo betua wo bia ka se de enyuma te enti wo de wapam wo bi na waje na wade a eda wani mu twen Revelation 22 verse 12 wase me ben tambi kutamaketua me di bre wo bia se de wo bia enyuma te eti wunyuma no urade ede so aketua bema etu begina wo ena dwomahama na we dwamanfo no ye silekwan a wo ye oba besi ya no me so wale fo enchen de chen de no wano no Abusia Evangelist Mama Pat anase Mama Esiama se ne yinanim no se enkane na nkedi a oje so ene konfo agrada sese de ye mami eye nyame adwuma enunti ene Evangelist Mama Pat no sese wo se ne ho safo hena na se wo bo ne ho safo hena kire se oye nation prophetess ne nyina ene enkomhya wahye edi ama NPP fo se womo ena afi aba no womo ebedimu enkunim na se ye kaye Mama Pat ye nyina yenim se Mama Pat no onka oye NDC ni ema Reverend Usubempa kra kokoshe nkom de Mahama no maami ba bonte be kire se wo mu NDC fo ne de mu nim deda se Mahama ena efa ba no na se Reverend Usubempa empire wakwakoba ma no ne nkom hya wakwakosha ma no se wonim na se ekoto fa ho de a wo mu ne wo bika na yenim se maame nso one Reverend Usubempa wo montam engo kra beef ekoso denden ewo wo montam enunti ema Reverend Usubempa kra ka se this time around no obem ko no akasa besimu pampan e de akọ IGP ho se wo behwe se Mama Pat no emra ene ni bedi na ono a emfa emra no enhye ne nsem abusua we ni kwakwaye banter between Reverend Usubempa ene ye maame Mama Pat entem ene Reverend Usubempa ebemamuaye na Mama Pat so aba abemamuaye ni nyina eye abato ho komhye ya ekosu ya na ye maame Mama Pat ede enkomhye ne ba bonte a wo kire se nyanyame ayi a kire wono Mama Pat no ene e nokre na ne Reverend Usubempa hu ye ne de eye fake se Mahama ene bedi nkunim wo se wo boa enye Mahama bia ene bedi nkunim abusua se enkomhye we nyina ekọ emonten so wie yenim se Ghana ha nipa ba kwa se wo kasofo bi a na waka no eye kumchacha so aba bonten aba be Mama Pat emuaye kire Mama Pat se enye Ghana ha na emre ni ha enye Ghana ha na yemfa no kure enkansemo a anka what se nka no Mama Pat ne se enne wanya na engine so enya sorry de engine mu se oye nyame adwuma kumchacha kire se ye pobi a woye nyame adwuma wo behye enkomhye anka nye Mama Pat na Ghana na ayefu enti abusua wei ene emuaye a kumchacha adi akọ ama Mama Pat ene quotation ahodo a wei edi egu Mama Pat so de esese o ka me ho na nyina ekoko video no ansa na ebekọ no me kai wo se Prophet Dr. Abednego ni contact ene egu ase ho no contact no for all your spiritual problems afa so na wa subscribe dem page we too much gh kai na fa be one ka ho sa no upload bi aba onsa ebetimi aka na yenkontie se ne kumchacha ede ne muaye no Mama Pat esifaye asama me beken me kama okonfo agrada a eye okonfo agrada a ye okonfo agrada maame agrada pachotie
last week me be ye me video e wo bra ma ma udin ana wo pie baaye ana wo baaye na wo bedidi matam na me ho sere twam na me ho sere twam mame ka asem chiro sha Jeremiah chapter 3 verse 11 Bible say Israel ni a wo ye kubo ni kura ne kra atrensin Juda ni eti menya kura na me ya reject no eni munyam wo so obi a wo sere ntwam na agina so dem na agina property so na etwakote what I say me no ha na won sra ena me no ha na nim Bible see ye preachia ha na nim Bible. Number 2 what send the aba ena John Mahama politics in obi atumi ye bio me ya papa ba wumia sabe da bia me kansa papa no na ho brase ye eye me kum chacha fe na ho brase ye etu obi be kasa we ye mosram ma ye nto abema na amamu ayebu owi ase na mfa obi ye kristoni ene obi ye mosram obetumi abechela wadwen but the ameya me can say aban we ye twa 8 years ya wonko position no obi foforo mra what I say na obi foforo mra by agrada konfo agrada na wujina waso dem wona John Mahama ene we ye dwamanfo na John Mahama eyi tutu ni na we dwamanfo ene yenkoto aba ma obi we dwamanfo na ode akwhwe sequence e the Ghana dwapadiga koma sequence hwa mame nkasem nchiro konfo agrada sabe wo yo ba besi akora wa wale mako 4 ene ni nyina aguo ni yedi kan okonfo a wona ne start akoma djuma ye fra na kapo wona ne wale ye awade no aguye ufuro na be wale pastor Oduro Eric Oduro ene no so awade no eguye ene afuro wana akofa Miami kuromuni awo US ene wona ne wo fefefe akoda bi ene no so awade no guye ene siema edufudi pe Pastor Eric ene kofa esiema ede ne bra wo sa woni ne nyi nyam djuma ene esiema ede edufudi pe ede nkonkonse ene na wapon Pastor Eric ene ono aba abehye ho na onyame Psalm 62 verse 11 David say wonyame kasa preko na nimprenu na mi David metie se tu minyina aya urade dia na wo urade na adom wo na abetua woni pa bia kasa de enyuma te eti abrabo ayaboy urade so wo betua wo bia ka se de enyuma te enti wo de wapam obi na waje na wade a eda wani mu twen Revelation 22 verse 12 wasi me ben tambi kutama ketua me di bre wo bia se de wo bia enyuma te eti wunyuma no urade e de so aketua bema etu begina wo ena John Mahama na oye dwamanfo no oye silekwan a wo ye oba besi ya no so wale 4 enchen de no wano no na kuromu ha ene Ghana ha na no kure ni ha na no kure ewa ha ka wo usika gale a wo ye ya wagigimre wafo sika agigim kokorafo sika ama mranti ye bebrebi ewuwo edi awrewo maba wa bebredi awrewo awuwo no se kuro we ya yetem afra ne Ghana eno kuro wa ha kanye ne se wanya woda city atumi akoto aso dan ya wo wa betena wo se wo yiye nyame ye djuma wo anwosra wo so no ena atumi gina puppet kote ye twe na waka mame nka asem nchiro John Mahama hwa won America president ye obayi Donald Trump was a hen. Edia ni guasia no wangu no. Ha, won to me bo man nyina naked. Na papa no sabe. Won de ne nsa akwose baabi. Nanso no. Won so won to aba edia ma no. Enye ni pensese ne awurade hyehyɛ. Enye ni pensusuye ene awurade nyankopɔn ensusuye. Yetime de osofu kum chacha make kan say ma me agrada konfo agrada sabe enye wonko na wonim kasa wo what you say ba asem bi wono na ba Proverbs 17 verse 28 Proverbs 17:28 say obi a we ye jimifo okora ya na asem ba
na sa asɛm bi wɔ hɔ a na ɛba no mua na no a ya yebu ni nyansafo iti nneɛma bi wɔ hɔ a nyɔnko ananu kasa wate Awurade hyira wo bia midin the prophet kum chacha I love you and I like you Awurade hyira wo na Awurade nyɛ ɔkɛseɛ Entabusia we no ene emuaye a kum chacha ede mama part na ebi no mo kyerɛ sɛ we no ase beef we emfa kum chacha ho na kum chacha pɛsɛ ode no ho ekohwani a beef na sɛ ne mama part no bɛba bonten no di muaye abre kum chacha nso ɔde ɔnta mu kutwu na ɔntwɛn no sɛ ne tie bi ase emuaye ne ba mɛsan aba ede aba bɛso na nso ma yehu comment ɛwɔ video yi ase Africa sɛ all the social media handles no kɔ hɔ a ɛyɛ too much gh ya like na share efuma me afi o subscribe wi na de bell no aka ho sa no upload bi aba onsa ebetimi aka makra